again waluseke umbono obekwe kuThixo losisi lomsisi lomfele simashayini izandla dada wethu na le ntokazi yayikhona othi nengxaki yokuhlalisa andiyazi message yayishunyayelwa eyayimenza comfortable ukuhlala nendoda engathandana naye kodwa khona la apha exoxeni kwakhe noYesu simfumana befikelela kwindaba zokhona. uYesu uthe ngoba izindoda yakho othenga kunayo indoda wathi uYesu qinisile ngoba le uhleli nayo ayikulobolanga ayikutshathanga ayoyakho. What again? I said, in the verse 19, this woman, yatshintsha subject. Yatshintsha, yayiyeka le mithetho, efuna umthetho ngenye into. Kanti ngena kwenye ingxaki ebhekene nayo. Yangena kwinto ethi verse number 20. So, ngomfundo mama wami. Shimishaya izandla ncebe inkosi. Verse 20. Oboya bethu babenqula kule ntaba. Nina ke nithi iYerusalem indawo abenqula kule ntaba. Lina lithi iJerusalem indawo enqulwa kuyo. Lapho abantu bebebanga omnye sithi ngcono le nomnye sithi ngcono le. Nina ke nithi iYerusalem yindawo apho abantu bamelwe ukunqula khona. Yes. Verse 21. Athi uYesu kuyo, ntokazi ndini, kholwa ndim ukuba kuza ilixa eningasayikuthi nakule ntaba yaseYerusalem. Kukho ilixa elizayo eningasayikuthi nakule ntaba. Yona nale Jerusalem iright. uYesu liyeza lokubika abantu abazobona uba akubizi ukuthi ukhonza uandabani ubani okhonzisayo leliphi bantu okhonza kuyo. uYesu izofika elo xesha abe sesithi uYesu lingo because uYesu ayifika ufika inhlanga zinenkonzo yazo. Then amaJuda ebhethelise yalonkonzo zinhlanga ezibezikhonza entabeni amaJuda bekhonzele eJerusalem. Then uJesu uthi kuziqetha nangoko ixesha selifile because ukufika kwakhe ukufika kwelo xesha lokuba kungabikho umuntu ophakamisa indawo akhonza kuyo. There are so many Christians ezibheke esibokweni zino Yesu ngaphakathi but zakhelwe endaweni eroko. Baningi abantu ababheke esibokweni abangazufika ekhaya because bakhiwe ngendlela eroko. Bakhelwa into yoba abasunya Yesu wokucinga basendaweni right babhiliva ucinga nodwa ubhiliva uKristu. There are so many people madoda abafela ecaweni bengafikanga kunyana kaThixo because bakhelwe enkonzweni and yaqiniswa lento yiyona rawe right le. uYesu lifikile ixesha lokuba ningasukhomba ntabe right le Jerusalem le ningazuthi right. Ningazuthi right. Ngoku akuziba indawo right funeka kube right inhliziyo yakho. Verse 21, believe me, dear woman, the time has come when you worship the Father neither on the mountain nor in Jerusalem, but in your heart. Verse 22, your people don't really know the one they worship, but we choose worship out of our experience, for it's from the truth that the salvation is available. Verse 23, and let's focus from now on, worshiping the Father will not be a matter of the
the right place, but with the right heart. Worshiping the Father doesn't matter ukuthi umkhonzela kwindawo right na wena, but into ezafuneka ezawuphetha ubu-right benhliziyo yakho, not indawo okhonza kuyo. Because indawo ika-right kodwa wena ungabikho right, ufuthi indawo erongo ngeke kubulala, kodwa into engabulala kodwa ungabikho right kwakho. Ufuthi umfundisi lo angaba-right, but uba ukho right wena ungafa unomfundisi o-right, unendawo e-right futhi. Ukho abantu badala apha emhlabeni ekuthiwa bazalwa ngoba ubheku, laba bawubheku kuthiwa sisters, ngabantu ababephethe i-gospel e-right, but uthola abantu aba-under i-anointing eyayinjalo bengekho right, because ukuba right komuntu akwenzi ube right wena. Now, uthi uyesu kule ntokazi, lalela ntombi, ayikukubumbulela, ayikukubuphansi kwephi anointing, but nathi into ezakusiza ukuba wena ufuna ukuba right, because entesalela abantu aba-right, ayilona abantu abakhonza kwindawo e-right, yena abantu abafuna ukuba right, yibona bangasithi umhlaba abafuna ukuba right. From time to time, from Israel kuhamba isizukulwane esihle phakathi kwebandla elihle, ufuna abantu abaloko, usho ukuthi ngeke uyithole indawo e-right, kodwa ungaba right wena, ngeke uyithole indawo e-right kodwa ungaba right wena. Hallelujah. Ngeke ubathola abantu aba-right kodwa ungaba right wena. Isonto eli-right elingakukhonzisa ngendlela ofuna ngayo, kodwa ungakwazi wena ukuzikhonzisa ngendlela e-right. Yes. Awenziwa muntu ukuze ube wrong, usenza wena ube wrong. Smile into right. Ungaba right. I'll decide to be right. Yes, 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 yes. Unapaswa inyanishi ishulele. Even whether you are not ready to receive the truth. Yes, unapaswa holiness. Si Shumaela. Unaipili si Shumaela. Because I want to do what right way. If you want to be right, also do what right. Unkulunkulu usiza abantu abafumela yena. Ayongxaki ngawukhonza kuwe. Ingxaki kuwe. Yomuntu osindisiweyo inye. Uthi uyesu le ntokazi, it doesn't matter ukhonze lapho. Ewe, hayi Nkosi yami, lelo wena ukhonze lapho nomnye ukhonza ayibaba ayiphethe athi bezathetha ngendlela entsha ubitshale itsha bike abaluleke into yokhonza eJerusalem.
Ngiyaba right njengoba abantu bakhonza eJerusalem. Yangona ngoba isalvation ivela khona. But Yesu uzoshintsha izinto uthi njengoba nifikile. Ayiphepha into yokukhonza. Igama lekawe yakho alisebenza. Umpostile wakho nokupowerful kangakanani ayunenda lonto. Kodwa bezamnceda yile yokuba ubu-right benhliziyo yakho. Uma ungathanda uNkulunkulu esesulweni, uNkulunkulu umtsalelwa ngabantu, uzitsalela wena uThixo ufuna uba right. Problem ukuphinde basakele nawe uthi kuzonomnitha. Problem ushiyeza yonke. Hallelujah. Akube ngathi uthi kulapha. Abo lapha babe ngamfuna uThixo. Bazithola Thixo. Ngoba uthi bakathwala. Thina sikhonza isithombe, sikhonza uNkulunkulu. Ophilayo. Asisontweni uNkulunkulu siza naye. Thina akekho sontweni, akekho sontweni. uNkulunkulu akekho sontweni. Ukhe sontweni ngoba sikhona. Kodwa masihamba uyahamba nathi uNkulunkulu. Because akahlali nawe uNkulunkulu. uNkulunkulu uhlala kithina. If you don't have God in your life, in your body, so expect to put you long enough. The problem is that Tina Simpila on Sunday. We must stay up. We must be serious. No. We don't have seven to do control. Usebenza ukuthi ukhona udlali ngaphakathi. Right of your heart. Yona etsamukuko. Nawuthi nasiwothi. Abantu befike ngoba singakwazi ubalungisa futhi. Bethaba sibonga amandla lenkomo. Abazali bami sibonga amandla lento sibokuqobuka lapho. There is no such anointing yalapho. The anointing is coming from the Holy Spirit. It's coming from the Holy Spirit. uNkulunkulu ngokwamkela uJesu. Emusamkela uJesu, you repent. Uyaguquka. Awutholi salvation ungagugukanga. Abantu thina siyabajoyinisa. Bajoyina isalvation. Ayijoyino uyazalwa kwisalvation. Awujoyini uyazalwa. Yikawe joyinwayo. Wathi udlela noNkulunkulu ujoyina uyazalwa. Uyazalwa. Engaxoxa, sikhona sibahabi. Ikhulu intombazane ikhulele ebandleni isindiswe lahla amadoda ithathiswe inkosi iphinde lahwe indoda iphinde yimi inkosi ithathiswe umndeni walapha kwakhe. Hayi manyala. Then we still preaching the gospel, the love of Christ. Saki mandleni inyamdithi ukufuna imandleni inye funeka sibe ne-parenting wa funeka umyalezo ube mnye njalo funeka sidilize izinto esiziphakamisileyo santuse lo siphakamise uKristu sibisele abantu kuye because xa befike kuYesu i-current yatshintsha. Yini bazalwane bami? Yini Fika usalvation umthatho uyadilika kuliwe phambi kwebantu kulile lo mthatho qhawuka thandazo libandla abantu babuye befane kuthi isimbo sokukhulisa abantu abangadibananga noJesu
sibe siyizele kuminyana sinayo. Repentance. Uyaguquka. Join. uYesu wayiphilisa le yenkonzo esibili eyasentabeni yaseJerusalem. Wadayibaluleka kangaka. Nanze balulekile. Makube right inhliziyo. Sithi uyingcwele Nkosi. Lo ingcwele phuma kwenhliziyo ekhona ke. Before you say you are holy, be holy. Wazi umbone engcwele kodwa ungafuni ukuba ngcwele. Ngazalwa ngayo kokuqhawa kusebenzisa. Hayi. Ye-relationship. Yakho futhi. Suhlala iqhawe yamasindiswa. Sindiswa. Sindiswa. Ekuyibhayise ivangeli ukwalaza usindiswa ixabiso layo. Salvation ayithekwa nangemali. Yonke into iyathengwa phezulu. Yonke into engathengwa ubudlelwane bakho noThixo. Phansi. Yiba inkonzo. Suze inkonzweni ngenkonzo. Amen. Sokhonzo ngenkonzo. Vumela inkonzo ibe ngaphakathi. Verse number 22 mama standards. Ngizolibonga. Ufuneka utshintshe inhliziyo. Utshintshe inhliziyo. Kuyiswe inhliziyo. Ukhutshwe lililitye. Ufake inhliziyo ezobamela uThixo. Uma inhliziyo yakho ingekaguqulwa, thina sisindiswe unganyindani nabantu kuba amadimoni. Ungena kwaYesu uthi amadimoni aziyangena. Ewe. Amadimoni ayasokolisa emntwini ongaguqukanga. Haleluya. Adinga abantu. Yekuba ngoku njengoba siphila ngokusiphila kwixesha apho kuzanywe kusunduzwa uYesu obelekale. And we promote the gift of the Holy Spirit. Let's us make a start. We say the man. Umposi lefuneka kuvuleke. We say kuba abantu funeka bazi kwakuba igunya efuneka umposi lalenza zikweni. Yethu lo Bible ayiyo lezo. Thina sisindiswe i-gift of the Holy Spirit isikhona. Into nayo kungaphakanyiswa abantu. Uphakanyiswa uKristu. Abantu belumkela uba mabakhonjiswe ntwi ngoba bathanda uNkulunkulu abayibona. Haleluya. Amen. Abantu bakho bemka kuYesu bathemba ke. Funeke baxelele indlela zabo ngabantu. Bayibilimile. Wakhupha indoda yanye egama lale kuYesu. Ayimisa yonke. Ibavulele. Ibe lo. Hallelujah. Asiye. The Old Testament. Because the Old Testament bekumuntu phambi kwabantu. We New Testament kuMujesu. Lapho ifundika kuBhayibheli. Ngoba chapter 3 ilumpostile wethu. uKristu Jesu. Ukwangumbikeleli ngokwakhe. Jesus. Yes, uJesu. Bekuhamba uMoses phambi manje. Kodwa kufuneka kungenwe kwi-Hall of the Holies.
emabhokisini ebabophileyo ukuze bangaliphala betheni ukuthi wasaphila. Alibabelithi izulu ladicide ngokwalo ukuba lukhophe umnikelo kulo. Ile ondeleleni kumpostile wethu uKristu nomnikeleli wenu kufuthi laba bahamba noKristu abafani nabo bebehamba noMoses, because uMoses kabonile kangeni kufuneka kulanda amadoda aba-Aaron abangenele kwi-Hall of the Holies abaziyeli bona babeyifile uJesu. Ithi iBhayibhile njengokuba uThixo wayethetha kobomi bethu ngabaprofethi, in the last days uthetha kuthi ethetha ngoJesu igama lakhe. Yilona nto abantu abamkela uYesu funeka bebhaptizwe ngoMoya Oyingcwele ukuze badlelane nabasezulwini. Alibonge igama leNkosi lolu hlobo lebandla leli lihlangana noNkulunkulu. Inkonzo asiyiqali inkonzo yebala, inkonzo lisekhaya. Yakhonza uma nizawuhlabela indumiso i-worship team ayivuke estage khona, ifanele ivuke ekhaya. Uma nizosumayela anisumayeze aba, funeka le nto ndiyenzayo iphile kum. Ninakhulumi noNkulunkulu ongekhoyo, mandithethe ngoThixo okhoyo kweyam impilo. Church of the living God, abekho kude uThixo nababantu bakhe. Siyadandaza. Problem lapha. Oh Jesus. Siyaguquka. Ngaba abajoyina ibandla. Amabandla kagcwala. uNkulunkulu akayifuni